يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. أما بعد، أصحاب الفضيلة والسعادة, setuju para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong, ajunan semolja, Kiai Haji Husni Tamrin, ajunan semolja Kiai Haji Affan Ahmadi Baisuni, ajunan semolja Kiai Waris Soleh, sareng setuju para kiai, para guru. Abdina tak bisa nyebut asma agung para ajunan setong par setonga, namun tak ngurangi rasa takdim sareng penghormat Abdina dan para ajunan setuju se Abdina sangat amul jaaki. Setuju tokoh masyarakat langkong-langkong semolja lora kalebun minangka pamangku neng pamengkang kisah bejeng Kak Dinto sareng sadeja para put negara epon se Abdina jugan amul jaaki. Ajunan semolja lora pangolo se tantuk dari kantor Kementerian Agama Kecamatan Pakong Pamekasan se Abdina jugan amul jaaki. Sateje karabet minangka kongkonan dari pisan lake se tantuk epon dari dusun Grukoh Tisa Bejeng Kecamatan Pakong Pamekasan se Abdina jugan sangat amul jaaki. Sahibil hajah, keluarga besar dari Bapak Samin sareng Ibu Jumaiyah sejuganan Abdina sangat amul jaaki. Yang sangat berbahagia ingki Kak Dinto Ananda Ani Sri Ayu Hartini sareng kekal raka epon ingki Kak Dinto Muhammad Kholik kalresan isiang elaku mangken Kak Dinto ampun pada sami-sami ngokir taresna ngembegi bekto kalaben pangisto. Sateje undangan hadirin rahimakumullah, angabiti papanggian laku are mangken Kak Dinto ngiring Abdina sarang pada ajunan sami-sami amuji terasokor deka Allah Rabbul Alamin. Seka lima ilaku menjelang siang Kak Dinto Abdina sarang pada ajunan ekarsa dari Allah bisa alengki teralongku dan tempat Kak Dinto nyampeteni panyuprepon sahibil farah wasurur ingki Kak Dinto Bapak Samin sarang Ibu Jumaiyah sekeluarga sekak lima maksud sarang tujuan epon ingki Kak Dinto nyokong doa barokah deka para ajunan setuju atas pernikahan epon seinsyaallah beti elaksana akhir sekecil Kak Dinto Ananda Ani Sri Ayu Hartini sarang bekal raka epon ingki Kak Dinto kacung lanceng se asma epon Muhammad Kholik. Samoga salaman sabab doa barokah dari para ajunan setuju pernikahan atau pakabinan dari Nanda seka dua Kak Dinto
itetia kia pakabinan sesakinah mawaddah warahmah itetia kia cucu baris seraja pece parcuke rampak naung beringin korong kantos atau ketroman amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu gereng cek sembusan cabisaki deka junjungan kita kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun abekta abdina sarang pada ajunan dari alam sepatan calemotan necuh deka alam seterak tarkataran kalaben bedena nur keimanan sarang nur pangauningan samuga abdina sarang para ajunan seteja kong langkong komantan sekadua tetepah ngaulia syafaat seagung dari kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saing ke kau dien dari nanda sekadua kak linto tetih orang seontong fiddini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Hadirin para onjangan rahimakumullah, asarang sonara are seterak nyonar tak remare asarang ondum pote sengaleser miak kisah tengiten abdina nyoon etih tor nyoon pangapora bedi ajar bahagia acuman tarik kalampan seinsyaallah bedi elaksana agia elakuh menjelang siang kak binto minangka dari lampan sekabitan ingki kak binto pembukaan bisuratil fatihah dalam hal kak binto bedi esepoe sarang ajunan semulja Kiai Haji Husni Tamrin lampan sekaping 2 ingki kak dinto prosesi abdun nikah sedalem hal kak dinto badi pimpin langsung sarang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan Pakong Pamekasan lampan sekaping 3 ingki kak dinto serah terima dalam hal kak dinto penyerahan bedi sampayaki sarang raisul kafilah dalam hal kak dinto dari rombongan pisan lake ingki kak dinto ajunan semolja Kiai Haji Afan Ahmadi Baisuni minangka panarimaan dalam hal kak dinto bedi etarema kalaban ajunan semulja Kiai Husni Tamrin solawat bin Qiyam minangka lampan sesatros epon bedi pimpin sarang rombongan Jami'iyah Al-Banjari Nurul Hikmah larangan dalam Pamekasan tor lampan sekeng bingkeng laku arimangken kak dinto bedi pungkasen kalaben doa dalam hal kak dinto bedi isepoe sarang ajunan semolja Kiai Waris Soleh sekak dinto minangka tarik kalampan se bedi laksana agia laku menjelang siang arimangken kak dinto dari abdina sanaleka kabangki tengka pola kongkonan cukenan okara sekorang akor nyoon pangapora sesobung betesa ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tor acara kak dinto tak mabi pandu ulang ajaran secara tertib torontot deka para masyayikh seampun kadabisan amanah atina ngatore.